Eshura ya 26 obusingye bw'abarikwesiga Ruhanga. Ery'izooba ekyeshongoro ekiryayeshongorwa omunsi ya Yuda nibagira bati twine orurembo rugumire Ruhanga naataho okujunwa kuba orugo rwarwo orw'okurukingira. Nimwigura amarembo eihanga erihikiriire kandi eririkwesigwa ribone kutaahamu. Omuntu orikwegyekyerera omutima gwe oryamurindira omu busingye buzima ahabw'okuba nakwesiga. Mwesigye Mukama ebiro byona ahabw'okuba Mukama Yehova n'orukiri rutahwaho. Niwe agarwire ahansi abatuura omu rurembo rurikwetunguura yarugarura ahansi yarwisya ah'itaka yarunaga omu mucuucu. Ebigyere biryarubaterera eby'aboro n'eby'abakene. Omuhanda gw'abahikiriire gutebeekiine kandi iwe ohikiriire niwe ohabura abahikiriire omuhanda. Ai Mukama, tutuura tukutegererize omu muhanda gw'ebiragiro byawe, emitima yitu neyetenga izina ryawe n'okukwijuka. Omutima gwange nigukugirira orushusho nyekiro, omwoyo oguri omuri inye nigwezirika kukusherura ahabw'okuba ebiragiro byawe kuba biri omu nsi. Abagitwiremu beega eby'okwishikirira. Omubi n'obu akorerwa eby'embabazi tayega by'okwishikirira. N'omu nsi y'okwishikirira akoreramu kubi kandi tareeba bukuru bwa Mukama. Ai Mukama, omukono gwawe gubangire konka tibarikugureeba. Kabareeba obwezirikyo obwoyiniire abantu bawe bitwe enshoni, abazigu bawe omuriro gubamareho. Mukama, niwe tuteraho obusingye ahabw'okuba emirimo yitu yoona niwe gitukorera. Ai Mukama Ruhanga witu, abandi bagaba batari iwe nabo bakatutegyeka konka izina ryawe ryonka niryo turikumanya. Abo bakafa tibarigaruka kubaho, bakaba emizimu tibarizooka. Nikyo wabateriire okabacwekyereza okasibyasibya okwijuka kwabo koona. Ai Mukama, okanyiisa ihanga ryaitu, okanyiisa ihanga waheebwa ekitiinisa kandi wirizayo emyatano yaryo yoona. Ai Mukama, kuba abaire bari omu busaasi noobahana bakakusherura bakushaba n'emitima yaabo yoona. Nk'omukazi oine enda ow'obunaku bwe buhikire okwarumwa akamuza omu kushasha kwe, Mukama, niitwe nikwo twabaire turi omu maisho gaawe. Tukaba twine enda, twarumwa, twaba nk'abaziire omuyaga. Titwaleetera nsi yitu kujunwa kandi abatuuzi b'omu nsi tibakagwaga. Abantu bawe abafiire baryaba bahuriire emitumbi yaabo ezokye. Imwe abatuura omu mucuucu musisiimukye mweshongore ahabw'okushemererwa. Ahakuba orume rwawe ni nk'orume rw'aha bunyansi kandi omu nsi y'emizimu nimwo rureka rukatonda. Imwe bantu bangye mwe nimwije mutaahe omu bishengye byanyu mube mwekingiririnemu akaanya kakye okwisya aho ekiniga kirahwere. Ahabw'okuba Mukama naije kuruga ahatuura kuhana ab'omu nsi nabatuura okutahikirira kwabo. Kandi ensi eryayoreka eshagama eyagiseesirweho kandi terigaruka kushweka abantu bayo abiisirwe.